Ia ile ava telefo I male minga o te tauai o te o volo fa mawhaatalo fatua I Samoa ia te o le antunu tofi le antunu o pele le loto le nganga ma le wha moe moe le tele o taimi o le antunu foi ia e mafuai o na o ta fia e tautua mo Samoa le antunu pele le ngante leo le o nanga lau Blue TV po lau ngana moana le TV I le aso ma le tanto proklamo le tau te iae Ea ona o tātou Samoa le antunu pele le loto malenganga. Ia wafo ili longo pui li ina. Ia o nisi o vaenga e ao ono o tau si la fia. Ia ma o tau mala malama le iai. Ia ele ngantau vaenga o lo tupu tutono so tātou tino o New Zealand nei. Ia o so tātou tino I Samoa whape fo itafa o le gerope. Whaptai tātou Pacific News Update le sa fa'aleoina ia matu fa'atasia e le songa ya Lorenzo Kaisara po le fionga to le foa Lorenzo Kaisara ia I le ala I le lango sua le tanto sei oriana I mangele le fo to sile mai ia wa faiva ese lo pepe wa ia sia una le nei ia ai mai se fo io le ofutino le tanto proclame ia wa fa me alofa ia le tanto sep sei oriana fa te tere le fionga to mai te pule ia mel ia ma le tanto wa ofisa mamalu na I le fale o Samoa I mangele le taulang whatau mangele se so ia I whaisau whatau so o se la e ia nganta I leo teunga mātango fie le ngata ori ia o tamaitai foi o wholofa whatalo fa Samoa i tulang whalupe ana tole anu nu whatini o ngwhapae le toe ngā whatau li maina I sa whamatalanga ia asiata le rivanga le fiafi ia ele asisi swafa e sili atu ona o whaamemelo ia e pele fo ia Samoa na o le swafa Yesu tātou te ofo tai o folofa ma fatalofa I le vatuli ma le fata e pe o le tala I le mota I vau pipi o le malietoa ia I le nei aso I lo tau sila saanga whaalupe o le taiao le nei vanga o le fiafi ia ma sa ufo I manta matatu ma mai tawantu a o hala le mafuali I le tapua inga mau o si tātu tunu o Samoa fatalofa ma o folofa tu Samoa fio le tala le lei e le mawhai o na ngalo a fi ai si o na vau e le whangalo ina I le tātu proklamo le tau te iae la tou ngā luenga tā ua, tā tau te tū whaatuli vai ngaui, whaanono manu, I le atua, a wasa moa mona manuia. Lea ua tātou o oa I whaleseu, a sapi mao malie, ona o lātou ta dalo ma lātou lauaina o le upo o le tua o le upo le ola, ia a wase manuia mo Samoa, I so o se tafa o le aturo. Ia o nā whela I o le tapua inga, ma le whaatalofa le tapua inga mau, po whalanga tapua inga Samoa, mai lava yo nao, se yo o yo neiu, o folo fatu sia tamari tanto proklame mai se o to lungo le tanto apio folinga le fo ua se sangi ai fa manuao a fitei tele o mile share o te fia fa ilo antu mo tu fo aso lulu te tas ia o tato wa noa I le lau maua I le ava yaso ma le fionga I le minista o fa to anga fainga faiva este tausia Samoa ai ngante le matanga luenga o so enga fa sainisi o le tato ma lo la valea yaso lulu te tas ia au lana fionga fo I le te fono o le vainga fa tua I le tua Samoa utas o I fo I o sui te tai songa le Laaulialemalietoa le watea Polataivao ia politiu a toa tupua ioi to fa fo I le matua ia Yuli ia le to fa fo I le vai malaya asiata ia fosi Schmidt I lungo le tātou proklame ma o te fia fo I la e whailo atu o le ua tau nuu le vaa folau po le sa folau o le fionga I le minista ia manatu le tātou taimi e taua o le melea o le apapa veloa ma tala mea whaasolo le tātou proklame pe o le tala I seunga o te fiafe whaatalofa ma whaafeiloa ai ma o folo whantu I lau songa I le Laaulialemalietoa lau fionga le minista I lunga o le proklame o le Tautai A'e le tātou Nganu Moana TV I le nei vahenga o le fiafi talofa lava mole lau fionga minista si unmute for lava fa mole lava ua muana o baba ia tu mata mo fio lo la e ele unmute so my ya ma lo se fu mnuia lau to fal va malai lau fionga vo ile fongo tato por kalame o folo fatu mo fatalo fatu ile nei va en orta mo limua ia ma lo folau aro fa ngar due wa fa go matuto ne yaso ia le tua ya le o tata no le tau le mo le sia fi ne fo yaso lulu pa malo le tai ya fa malo fo ile tawatai fa o matuto ngal wengo ne fo yaso wa fa ina mo mo wia
Ana tula siate manatu leo mai ona e fofolo le fala. Papa i fo i mafalangi de pa io Samoa yon tulang falupe. Maru fale tunu ya maru fo fa taro le lei. E me se fo i pa ia sau samuta wale so. Fa pele ia la atatiu le latasi a wale. Fa felo i tapo i mai isu tatu tunu. Wai lava lo mo mai tato fa tatanong. Ya po Samonei po tunu mo mau ya mo dia tula ngang fa tai de nei tula leso. Ma lor se fo mnuia siata. Ya soifua langi mamai lau fionga i le minister lo songa le Laaulialemalietoa ia ua mantalupe foi le seunga i Laaulialemalietoa wasilia la e peio le tala ile i ainga ma me se foi o falfal tapoinga ia ile tiu fa matala o le mai tawantu ia pale mai rungo le ta proclame fa tele o folofa ma fa talo fatu ia o visiri mo mua e tele na fa visiringia o a mai se o tato watunu e mai se o pano le nei aso sa whiangai ai mawhita i tunga lau fionga i le minister? Ia, o loo longo le lei ma tau toi le angatonu le tau mo le nifo iaso si o tato watunu. So mai lava le tae au na le lae o mai le nei teimo le aso ia o loo susuru matang o fie le la. Ile ia lava ni swing ngata lu mai le tae au mai ifo ia nanasi i man le nifo iaso. O loo langi le lei me uma. Mai ele ia ni tulanga fa pole nai fo inisi swinga tere pe ole e foi sai ele vai aso yon tuatu ma lama sina sa tau fa tau tau e foi mo poloka lava al nei aso ia bi ia le tu e manatu a tato tonu mo le manuio lo le le tau sa monei Ma lo va tai tele lau fionga i le minister ia o se talatu fo i mo mantou ia o lo solonga le leime uma fo i le anga le yo le tua e ia fo i le masau ma le sawa o le alu o le fama i o le Omicron ia ai o lo o ta otoa fo i ta famanino ia tulanga uma o se o tanto watunu e mai se malu o Samoa ia mantou ni usile nei ia nisi o mata upu te manau pa fisiringi ai lau fionga mo fo le tava no le ata amata mai mata upu i le matanga luenga fa mole o le ana mai tawatu ia ise aso nafi po aso le nei vai aso le amatanga le nei vai aso o le ana mafuta atu lau fionga ma le matanga luenga i le tatala ina o se tasi o fa moe wa taunu ia o se ati na e mana ia telefo i le mai tawatu le fa ingoi no le Agriculutre app le fo isa phone e fa lau tele ia le tūlanga wa o ia le au nanga ma le fa lau tele le tato matanga luenga e ala fo i le au nanga lau fionga le minister. ia fa sai siata e manatu ele te tau fam talaina le tau o le mele nei o le communication o le sota inga va la lata ele ngata i tangata te tota si umal tatu o tunu o ainga o nu e kalesia le malo ele lava se si na tele sa nga inga le mele nei o le sota inga connections o telefoni o lungo le Facebook o le emaili po te lava ia o le tusiri nanta ua. Pe tai le tatou swinga wa iai nei vai tau ma le tatou whaongai no le teknolosi. E vea ma aua la te le vave ei fesota inga. Ma o ile ana whanau ma iele manatu le te tonu o le tatou mtanga alwenga. Ono le si o le mele ua iai o aso ia ua kisi e foi ta poala a whaile tusi ia e tusi le tusi. E ana tu le mo mori le whale med to asaulo le fale meri mo mori ilesi pusa meri e ana fato asaulo le tangata pikil tus o mi lava salo asau tusi mai niusila pe atol vai asofto atau nu por si le tupo ya e o vo tu nga me vole le tu le tangata marse au mal tusi e o mi fo e ato ale to waso fato o tangata se voi a nei vai tau de tato fa ngai no telefoni mo tulanga televa ve pe na yelta tel nonga nei asia o le taimi lava e tasi ma le sekone lava e tasi o lea te alala mai malo ofu matanga o fie tono to ofisa a lea o te tiro atu e siri mai o wala na ofisota inga tere vavavi o leo tato i e taimi le meka le winga la le tainga leo a ta pena le tato mtanga alwenga o le awala so ta isa o mai e lava ia leo fai whaatonga mo le mtanga alwenga i so se matau i so se fafitauli ma so se tūlanga i fisiringi ai e le whaifa atoanga e so swani mo mia atoanga ia ele ngati te leo lau whaila fumanu lau whaifa whangota
Ia lau whaiwhaiva. Ma mea mo whapena e siri ai le tulanga sosoani mo mia. O le ala na. Ma foina develop le app le pen tato sirfia. O le awala lau papa lea. Foi le so ta isa o I lava a per fai fatto ai alipata. Ta pena ele tanga luenga le app le lungo lau telefoni. E nana e save wa lungo le app le e mau le mele tanga luenga e silo meti mana oi. Ta pena foi la tanga luenga tu la mo so ta inga po isa o sai pe o lo wala au foi le 911. Fa pena fa te inga. O tu langa foi le fa belade. Ia na visile po fera iai na me la tupu. Ala vanona le sa no ai fai fatto am. Ia o vidiatu Laulio o talo ia o wala menita ia o sama umalau. E pos fate tainga pe ala ifole tae fa pe ia o matou titilo tu e sale lanu le wa tu la mai kapisi vai po kapisi la poto po kapisi saina ho. Ia o mai tau atu la povi tu lou lava povi por mamoe o tafer fa ua po lasle va pena. E peo fōringa na o tūlanga vo ia mai tau ina ai le tūlanga o whaafita auri po whaamai e maua I tono au whai whatoanga ma me whapena vo ia me te tauna fo ia. E o elai mo whaalabe lave ma me whapena I te tonu lava lutanga luen. Pōni whaafita auri ia I lato o whaien tūlanga whaasori tūla whono. E awhi ai whatoanga o whainga whaasori tūla whono. E loa awhi ai whainga whaiva. Ia, wa sirfir tau o telefoni terminate ta pu e ata maua le lei maua evidence. Ia, e whaingo fia ina whaso o tai le matanga alue. Ia, mali tangata le ripo tia maia. A e pei o le awala lava siria na tau o le awala o whaso ta inga. E matua I tu wavala lata I le vao le whaifatoanga. Ia, e mai se foi le matanga aluenga. E ma whai o na tari atu. O le wingala na o le agro is agriculture app I o le app le whaanga o mai tātou I o le messenger o le WhatsApp le WeChat wa o manisi app pena e pei vola le ufonga le whaatau isi o lātou tāpenanga I tu inga whaalapo pitonga whaapelunga o telefon e whaimso ta isa o atu le tangata whaifatoanga mōrem tanga luen I se awala e bawel so sani o le tūlanga sirira na matango fia sai mo foi so sani o malo o fatasi ma le UNESCO ia ato aila ma le tamaitai le o toa brown o ia le na nana designing o le alo fo sa mo sa o mai fafo foi mai foi malona to mai ia msaufa alilo na ilo le mele ia ma me le mo mia siata e tato te le tau fatali tangata kon sale mai fafo o mai kau whaasingo mari me whai. Ne wa tu lo foi lavo konsale o mai to fisili atato por alimento tu hiro lang lipo. Ya e mo wayan kupe ma fo fongo kako. E pi fa pena le winga. Ya au fa tai foi le alo le tunu ya to a proud. Ya o yele na le u fa tu wina le nei a wala fo ma le wala fa te kon los te vave e mo fa io na maua. Ele fe sota inga Pava la lata e whaina whaia whaiunga ma na onga momia. E leo whai tuatoanga, ma leo whai whaiva, ma leo whaila fumanu. Ma mata upu malava. E a awhi ai. Ia mtanga luenga whatoanga whainga whaiva. Malo whaafitai. I se whaenga o le whaenga leo tu whaafisile tuai. I le tūlanga la, I le tomai mana ia tele lanti na e mai sio le wha moe moenga. E ono mauani na ia o onga fo ilele le whainga o le app lea ma le tūlanga whapena ai mai se lava na i o tātou ainga ma na i tātou whai whaatoanga fo ie ia o le ele nāma le lai na i tūlanga o le o onga whaapoto salalau e ono mauai se whaama avenga i le whaamani nonga pe whawhiona whai ma whaonga le tātou o unanga le alau whionga Ioi, e maua le avanoa wa termine lefta talalo ia Ia o lo fa solo la tulanga na pena tau fai election te tala i le tau pule son fua. Na fta tala lo ia fa mo mo nei le son fua ia tau fai e lo tamaita ia le na fai el blockage. Ia fo na tula i fai la o nga mo la fai fatanga. O le lawa mai ale po kala me mo tumua nei esa fai le tula sfuru. Tai le son fua esa mato ia i mo le tau le tomi sina.
ia le vai aso la lea i le aso tofi ia la fa lauloa i sala fai ia la ami mo foi le presidente sili o le ofiso fatoa o le sosiera fai fatoanga e nane le presidente o fai manu ia ma le presidente o fai nga faiva presidente o fatoanga ia msui te to lus furu le sosi ia no mai lo le se sa ve o telefon ia mfate tai ai tato moto tele fa pena mi omi me ia na fate tai lo la ia ma tam foi fater no o temi nei foi wa o faton winna le mtanga luenga ina ia ia le lei tanga tava no le lei ia tulanga la le ia sau wa lo ia tanga te telefoni e per me vole le fiu vidi ia emo your message is now recorded vol me vole the number you have called is no longer obtainable ere mana miela melna wa save wa lua save foi fatoanga ai le tali ia le lolo mo telefoni e pio tulanga na le e va tu ala lo fenga luenga tatum tanga luenga wo fo tu ina foi e ta ua la mele nei o le mobile connectivity o ila e ta ua tele ai e tato company nei la to te fai me nei connectivity o avo e o me al terminate chata na te sira fia al pangatia le ia terminate e te fiu e lo se mea e te matua ia nga ngase fa tali e tu muro le paipa ia na tu ro le pas stop e ala ke tu de ti wol ba io ta fa te tat e terminate si ka nga o min mea o soro e o ko poroka ia o famo manga na le ia le fionga le min staff so tainga yo ia to lupe ta un fai tala le sawa tolu fata to ke pore wa ia mai ta tu lava o lo pese foi le tolo ma wala lo le ta to te ia tar si ia o famo manga na tanga lwen ia maltar sanga le no o vele il malo fatas ia o ke lo lavo e lopa ma pertania ma milica lo e official malo fatas te le mo telefoni vole second hand late brand new second hand ole mai fa ngata to nei wa si vo telefoni la vai vato anga e o telefoni vo le ni smartphone ia o lo fo la fa mai sa ve smartphone ina ia fai na mo wala app le wa le smartphone le mo app ia o le nganga na ai al fa vitao di man palangi po wa fa ngota po fa fai le nga o le wala na pito shirin tawo fa ina mobile connections ia masala pule ro fa vitao di tupu alo fa tai lo fonga le minista o le zona na file fa tawa ina o tamaita ile lalolangi ale fo ina moni mawina ia sole ni va so ia le tulanga to e fa mafa ai mai sia le vaenga le women farmer in Savai project le na mai tawina tu fo I talana o mai samo ia ai o le fo I le tulanga la walunga le wa ia le tautua awa o le fo ile to na male la ina le kale no le koko Samoa ia o lo o ai filo e fo I matu mua ia tamaitai an fa na fa la utele le proketi le women farmer in Savai fa mole la ufionga benista ia ona nafina celebrate pe fai el fi fianga fa to le so le on the women's day in the world for the fata motina le lang ia sa fai toina la so ta wotina nei tomo le chef ia fa sama to taman wala udiana ia ayo yo le ia la fai ngo pe tu pela to fai la to wa no la to fo yaso mata ua ta o tele ya ale tu siri no fata ua ya ula vai min sta fata se te mana matua to tele ni tina ya si e tu langa ta fata la ngol swing fo ngale ta to ye e te tali tonu mai la tala ta kwa wala nei na sawa al koko malu le walu jo ola fianga tina ola tu sa ola fa pau kui fa pepa ila fa ipu anu ro yo tulanga na ia mal tulanga la le o mai ta winal to tele fa ta o society na ye le society na la u fa to anga
Whala waina, o iei fo le associate nā le au tūlanga fo i o le whainga o le hani, o e le associate nā i tūlanga fo i o le whainga o fungala au ese flowers, e o e fo le associate nā i tūlanga tau me tau lima. Whala e re tau whai atua sa o tala pe a fiati nā i se mea. E upua le tatou, wa e ta pena whawhawhine to anga, le tatou tai au malasu. O e mōna, ia, o mea na, mai o te tau tino atu ta pola, o lau leo na, i le tūlanga o lewa iai, le whao Sofia o moe aluanga, i tina ina i tau la mua. Ia te longo o fia le ta mai lofa ilo na whaletua. Ia no ova ia i mato maftanga le na whaiwa, le na wala au manafi. O le au whai tonga la au aina ma le au tonga tau ma whamatau. Sama to i e nafi. E te elo le leia la le tinaya lofa le leia i lo nari. Oh, e ke vea kau muri muri mea rero makua. Nala sa ta tala lo i ai fōi na wha moe moe o le tui natu leo whale la au. Whale la au nei mo tunnel houses Shata. Tunnel houses nei e tusa pe onos futulo na umi. Ai luas futulo na lautele. E whala umi ma e ufi umal tepa ila. E lei se pusi, po se moa, po se taifau, po se pua, en whaina alu tonu. Malu pui puia, ma e yeilo na tau de nalo na temperature whatulanga ina. Pe vevela le la e malu lava. Pe timu, e le to uru tere le timu. E weatherproof, me voi lea e pui pui aila le ia fua whala waina ma whala au umatitonu. Ona voi le po le ale lo wale tau. Ala sama le mua me le toi ton. O aso ia te puala, na e te sila, Shata, o aso ia, e te sila fia, ia. E pingi ai lalo a oa mema lalo pu, wao ma me whapena. E lei lasi me whapea. Amala mala tae o e saua, o soli e tu lau lava. O soli e pual paka apisi a misi. Ia upaua, e lei se si mea. Ar taimine nei, ia lewa e vai me sitia, leo sitia ai. E tofu ala le tina, e le whainga mele na whaina nasi. Ma tunnel houses. E le ngatara na whatu tu tunnel houses nei e to toa im fola wainam fola automa formata e tono. Awa te whatu ai ma le tane vai. E taia ia la paipai fui ei mea. E oa tātou ia, na e te sira fia, se longa e timu whato a fui. Ia pe ato anga tere whai whato anga na ruale ia mo mea na vai e fui. Al mele wai, a whata tia lofa leia. Al watu i mala a paipai, whai le tripping system. Mo le tripping system fo leta po le tai se furua minute ia pa utur turu tot, tok, 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 ia. E o manala le aso. O la la me fa susu. Le dripping system. Irrigation dripping system. Mal mela na le sa te tala lo ia. O vaenga lava ale au whai whatoanga, whai ngā paanga malmalo saina. Ia, e mo le fo le ngā whaaftai, le whaawa wina pēr, nei whai ngā paanga e skatat. Ia, o lo o iei pēr tūlanga o lo o lango malo siei. Ono tūlanga le iei le lei, pātonton wina, o tātou fua whala au, ainam tuala au toma whamata. O e sira fia asiata na ieri taimi pe o le salo por se furu tau sanga tarua. Ka iei lale me leo o tātou ai kāpisi la poto mai ina. Mai kan kalo ki mai nga, mai kāpisi sainga mai nga, mai ka mako mai nga, o sau pakeka mai nga, o sau mo me o sweet potatoes mai nga, ia ale nei tātou tena no fo mempa, into toi nei, o le taimi lale nei, salo po le limas fupo le ono supasen, e leo tai a mai ani mei na, o leo o pole ai nei mea wa i nei onna, o le leila ai o le whatinonga o facilities ia le wha o wina pea, e no fai atu le vai taula i mamau al tātou mtanga ruenga, i no fo ingale nei, ia matua upgrade al tu langa le mechanization, wha o ngai no masini, o palau, masini kiri ai maa, masini kiri ai tangutula au, o mea na, e ta tia mai ana pala mavedu. Na le luatu al palau soto sina, vo ele se furi sai, uru fetalaisa, iat, per mea na,
ai o le tatonunga na lena iai o le tupā o tina e te vai ai e ao voi na steli mailo matua mtua e le loa tuani fama oi ai ao voi te me tu e masuoto sina ma le piki o e se foi la vai na io le lautele o la tona fio atu mtalatu ao e se vari mailo le va ia va tu le len kusa foua tapo o te lunga na ka mu ia na fama ia o le modern way of doing farming now siata ela tera sawa e tu pulanga tela vo ya so nei wala to fata waina le mela le o le modern way la to fu ele le save u mo telefoni lo fa mai su ele kiwa fisirin tanga lunga fo ai fai lo mo fo ia fa fitauli ai pe le nganga na talalo ia folta to mele na fai akotach ia ai le umai lava te tawana tufa e te taulava na tufa i tūlanga o me whai ngā luenga o tōtingi lima o suo la iki fo i o tui la iti o me whatula i eima whai umai tūlanga o le whatinonga o ngā luenga o me lava tau vegetable garden mai eu fo il tau pati mai e ono surmon tupu ia whale la au ese na tufa i le moteli salafa ia ma tumu anek Palo fa vitai wa manino ala u flasanga la u afionga ile minister ia e moniani tala fai le aule ina ila u tina po tama itai foi ai mai so lanto fai valo fi au manatu ia o le ua fa fonga manino fo ile fa fonga nga sa mo ile tulanga vai ngol ta matanga luenga ia ai na inisio fa fsili te fa fsili tu ai mata u polo tele taula tu ile fionga o le tai fono o le vanga fa fai ile fa tu ile tu sa mo utas o te toi fia whawhesilia tu lava. I le vaenga le o lena mai a le ilo ino le meta upu fo i le contempt of court. Mai au na ilo ino le meta upu lea le fo ina anginga mai i reporti mai sa moa i le whamasinonga pa peo leana i oe ia ma whaato ese uma i lantou na fia. Pei tai o leana maua i nisi fo i hao whaasalalunga o nisi o ala leo fo i o whaasalalawina ma whaatalanoina ia sui fo i elvea ini so i lantou lea sa a fia le vaenga le pe o le whionga le whaipule ia rimoni. O le nai e ta ua ima le whamatalanga whaapea ele ai ere o la tongu whaato ese o loia whaapea pe po le mawhinanga loia. Ma whaina e whalau tele le sau noanga o le hale winga o le toa inga whamatalanga ele o longo winga ele o salamo ele o talia le vaenga le o laiti te elava. Ya, siata e whaia si o whae tete na tau pulanga o le talia le pa ingol whamsinonga. Mai an tau pu foi nana e whafonga ia ele sem tau pule titi. Ana na tau watangia e fol langa le whapea ua pai se fetuna inga le vau pati le pati. Ia a lewa tau tino le taimine nei. E re whaintoe a vea i tua le matau pule nei. Ono le matau o lo o whasanga tonu lava i le vau la tonu whaia le matau pu. E anga ia i e wha luma le whaamsinonga ma whai upu le whaamsinonga. O ngā luenga la ia le whaatua le tua sa mo otasi o le momoli le whaamsinonga. O ai lai whai le tonu le melea o le whaamsinonga. E alena e sirisira mai. E le eisi me tau se abe tua. E whaatino atu langa le whaamsinonga e po na iai nisi o atu ngalunga le tatu watunu whapea ni te ua withdrawal case. E nā koina e sauno, ma ai mei fōle atunu sauno anga tātou loia. E leise me o lantu usao alu taupu me tu iai. Wa o manisin taupu nsalo pule le vāo pāti e lua. O lea na whai e la tau ia la tau vā alu taupu le contempt of court. E leo o tō sisi mai. E nā vo whātou nu. Mori whamauninga. O lea te uma kopi o whātou e senga la wali ia. Ma e se uma le tūlanga o le launga o le uma. E ano o mamoli atu le morsirifia ma whamauninga na e whamaunia. E le ase se o la tau e tō varu nei na la vea. Le na whai upu mamafa le whamsinonga. E le i whato ese. Na matua i whato ese lava le tūlanga alo ia. Ma o lo mau uma ia whato ese nga na i whamaumonga
ale whamsinonga. Whato ese, masaini ai o lato wa au, o lato e ono whato sema. Ale lau mai tau atu nei, e pe o leo tua i loia, ia nā votu e whaile stara se sei, nā mane stara pero. E le sa, o lato no whato ese e presente lato loia. I see fear, o au loia o e ana, you are represented by a legal lawyer. Ia a te popole ai la mo walofa i e le merena. A whaalongo le whaamsinonga o leo to e whaile talo le na o le tautino o le whatu e senga e to e sauto e whaitu e li whatu e si. E la tu o patatu o le merena. Ia, na le lofa i e mela o iei pia whape i loa le whaamsinonga le merena. O le umana ave lumo le whaamsinonga o le whatu e senga tustusia. Ia e sautu o whameli whatu e se o le no winga e le mo. E re wha maoni le whatu e senga. Ai wo manatu. A whatatia i nam ta upulanga le wai lumo le whamsinonga. Nei te ua saule unga i a pora alawa tūlanga eo iai. Ai wo manatu langa o tū mangana e wa taunu ta upu ao le whamsinonga. Malo, whaatai lau whionga le tai whono ia i tūlanga o le whamaninonga o le vaenga lau walunga o le menta upu ia o le whamanino la vai tūlanga i unga o whamasinonga. O le sia whapsile o tai ai menta upu le whamasinonga. O le awa manu mai fo i le neiva ia so le tu inantu o se tangi. A le prestene o le whamasinonga o whanua maswafa. A nga i le whamasinonga mawalunga so le tūla whono. E whaata tau i le whionga i le minista o whamasinonga. Ia e tu sai ma le tūlanga fo i le o wale aruatu wa po o tau fia le tūlanga i alanga tupe te tau ona tutongi na haini si o whamasino a me se fo i o le mahenga o le whamasinonga o whanuma suafa. O le si vala o lau whaafisili o te avatu i soufina ngalo lau whionga le teifon. O le nei la ua na pasia nei le pili le tūlanga o le tau mua tutusa ai o le whamasinonga o whanua masuafa. Ma le whamasinonga soli ngā tūla whono po le whamasinonga mawalunga. Ai kau koe whekauile ala me o le koe kankangi o le si uru i le si uru. E a whape o le finangalo lea leana tau whanau mai ai le pili lea ina ia tū mati e a matu tasi lava lea fo i a o pūlenga. Ia le vaenga o le whamasinonga whanua masuafa. Tasi na vaenga o lau, ia am whauna whalau te le sau noanga whamole mole lau whionga le teifon. Ia, salon ta upule tau whamsinonga siata. O te mine leta te noa lau sa noa le pārmia. Lau e lunga nei o le ea le whionga le tamai tei pārmia e whapurupula i tūlanga le tau pitonu wa lea. Wa e sirfia fo i e le itari lava le whionga le tamai tei minsta whamsinonga whanua maswafa. Ono le li o le mta upu ina i e tau mawhai pe fo la mea. Ta tau mawhai lava le minsta e fo la mea mta upu tūlanga le awa whata le whaaloalo. Peita. Le ala wala la anel prestene fai pel tūlanga o le atui mai. Ie maanga i e loe fai tonu al mele o e whamai. O la uto e suru whamsinonga maurunga. Se so songi mai o leu ka fiofi mako o le malo. O mo mei mako ke whaia. O umana fautu atu le minista. Ta tia le tom tau. E whainga o nisi tō whamsinonga. Se manino mai po sa o tu la fono le tō te ngalbu ek. A whai nei, au tō whamsinonga le taimini nei, i le tū la fono le mautonu, ma le sao, ma le manino le iai. A ein whawhita audi. I whiwhira maaloni wha ingo seto te whaia. Whatuna al mele al taimini nei. Ai o te taofi o leo sao no le whionga tamai te parimia. Ia, e matua manino le iai. E wafa whenga iai, le o sao noa le minista o le ua pasi ni ta upu le whionga tamai tai parimia. Le ngo ia whaitum tumunga le whainga malo. E la lapso o ta isao, le ulu o le whainga malo, ma le whamsino. E ma whaintam whaile au wale wha marmalama in tau. E nga ua atu e sen mele la toso i ei whapeo le aia ina. Siata e ma nino lava le tūlanga o le whesopoa. Pe awhai, ua leta atia i le angatonu. O len fautu atu le minsta, tu ulmta upu sei umalsuenga al parmene, o ai le parmene. O le parmene na la fail tu la fono ale wa esere na fa ngaina. No winga
e mau singi mele la ka ko ye o se tu la fono le leilo no fa vei alo toso pe ma fo fongo nisi o lo mana e toso mele la te roto ye a tu la fono ya pe le nganga na la le lo to tele sa tala no lo sa no ye le fiona te mai tai parmia alo fa tai lo fionga le minister lo fionga te fono o tai ai le o si vai ngo te fi fa fisilia tu lava ia o le tūlanga le fōpo toe po iesi o tātou atunu ui le tūlanga o le whaamai. E ui ele i pepesi i tua i le atunu lau tele. A le fōpo toe taunu upe o lela atoe wa toe repeat le vaenga santu pu mua mua. Tōlo upu lou i pui puinga o le mua au ngā se o tātou atunu o frontliners. O le ase update o iai le taimi le nei a e whaamata e taunu e toe ono tupu le tu ai ngā move le sa tātou iai mua fo i le level 3, 2, 1 fapenalo fionga le minister i tulanga lo iai ia lena maua nisi no mai le baale na sau nei ia ma tulanga masani ale o tato wo iai ave tonu fa no fo share ia fa solo tulanga masani ai o le langona le ia tia wa ia sia e pei foi le wana o sengado e fa fuai le fati o peina o le moana e le aseme o iek. O peina o le te leo le asa e le inta e nifo. Pe fōringa nā leta te tarano iei. I le menta tō wha pe oka. Awa pe moa ngikanga kare omikon. Tō fia se furu se lau o. A le mai tau. He nana wha pe nā mel wha e le ase si oki. Pe wha pe nā se la ngona. Tato popole ma tato manatu ame nei te iwa mo watu se tato fia se furu ia na adu lolo solo via malanga al maliu malot ale mai tau atu nei sale ana pese me vole tau fa fefe ele foi mai tau atu auto ole alua anti tia sinta na wa yalu o mo tale te polelo matu o kakala ka firima wa adu da koko o tole te popole vole le pe me fo pe al furu eu mele pe fa pena la va ia tur fa ma fa pena voi la mato nei sa o mal fono ka pena tani pe o mato mai tawat pe la ave el tato fe ma me la tato no foi la o levan tato fa nga yo se o fia matala le mese ia tina ele tu ia al mele caro se fu o ma con fale pe o ave le was stone vodele e puni ai pe ole la ngana na le wa ye temine se o pe ata o mai tofia pe ole le wa pe wa uma so ye ta o ma lo to o man me ka ko ka pe ya ka sisi pola ma ka apa i ma ama me na ale la ngona na le wa ye temine se tato mate tu o le vana tauna si fe malanga ile tunu le va vonta taunta tala faltali malo tala tulanga masani ya masa ia tapu ai lava ale famatalanga lena ia le lava wo tulanga vo le afa pesfur balu le no mai nei ia sopi it ale fa solonga lava tato tui pui mol fanau le ufai fa solonga vo menne le mai tangata to no fo baba ia mol tolo bayas tot se wala vale umia na men tato wo mai ata siel bayas vai tu dali le ia ta pena la wato fale fiolo mota e tatia per me martelo tu pelu ia le langona na taimi nei o matua i mafatia lava le au fai business wai vai taimi nei ta puni me umma ile fai tunga yo tele se me se stulanga e pe le langona na ole fotua i mai ile tu langa le tau tala tau fa mana nai le tau pu ele le tato covid ia me se fo le dale no me omi ia o le omicron Fabtai lo fionga i le tai fono. O le wa ta u tonu wa ma le nganga le na ta wala le ta wala va to le van lo fa fesiti. O te fia au mai fiti, o te fia au mai Cook Island, le tu kuki. La o tatala tu no mo ne o Pacifica le o fa ala wiloa fa ala tele mai. La o matua tatala wa ta u mai fo mo la to ta penanga ele o popole ai le tulanga. Ai ono o le vaisua le o te whaalau tele tuai fo ima matulanga o le whaafasili wai
o le wa alu lava ua matua safa le tamau ainga o se o tatou tunu pumoni tulaga o tagata tafafau atu ma mai mo atu ia ragata o faatauaiga ma faiga pisinisi ia ae manatua foʻi lena tafaasoa i nai vaiaso ua tuana i atu foʻi o le no ui mai ai le auala leo le alii leo omicron ia ou te faa moni atu la i le saunoaga walaga o le no taui mai ai i sialii lea ia ngai fia penkolo male kama foi le ibuprofen e pola le fala una ia male to anga e sa vali solo tono le fali ia male tau mafala e o fa kasi la pi pauna le si vai ngai malo si mai ai ia ai o te loa o lo ia se fa to fala inga le tulanga wale la tuile se o fa fisili lo fio ngai le minista ta penanga le tau runga mai foi stai mo ta fa tanong ia ni ta penanga te tele o lo o to ai le fa mo le tanto wono se fu tau sanga fa mo le lo fio ia o le mea moni ana le tate tatalo a se awangi i wha alai ki kia lau ka kano le mene ia matala tatou ele i pā tatou se Singapore o la una talo tau wena talo malosi e tau ta whelo ai nei si Singapore se i tuu perfono cabinet o te taritonu lava e tauna tā ne rosi Singapore ia e matala lova per Samoa is now open ia le fufuanga na o tapenanga o tatou Singapore ia e taimi saunol matou tai telefono fianga tamai tai palemia a le ua matan tapena o le tapenanga e tele ma o te iloa o se tapenanga e tau pun tatou whamanatu ai le tulaga o lenei ono sutausaga talu na tatou mai le lai titi le tulaga o le e lofo o le tua ia ma le tatou saʻiliga malo sa fai mai ona o le ulua i tisigafua foʻi le faatuatua e le tua sa mo tasi ia la seʻi e silasila foʻi ai o alo i ai tapenaga le komiti ia le taimi nei le mafai ona u faalaulaina ona o le tuu ia ao le komiti i galulue tapena lelei se tatou tulaga foʻi lea o le tatou label o se faataʻimoaga o le folauga Samoa nei ono sutausaga e ua manatu o le tulaga lenā o loo tatou luku fau e lumai e tatou maua se sisigafua manuia ma se sisigafua manaia mo tatou uma ia ma le tatalo a lea ia amatamea mai sa faʻi mea uma manaia tolo na ia le fai ai ona ia ulagona faipapale se ua lava ia kuvuaga sisi mai ale fuʻai aso ai mila o tatalo na o loo faaololo maau te fioga taʻitaʻi malo faafetai lau fioga i le aminista na o lou toe tatau atu ai le vaega na o ai lau saunoaga i le tulaga foʻi lea i le puipuiga ma le borders ae pele o tauau se faatofalaʻiga i le tulaga a le tatou faiga malo i le tulaga lenā o le tau tuutuu mai lalo vaiaso ia faanofo e sea ai ioe moni ataʻu le 2.8 ia aso noina e tolu vaiaso e umai aʻi gala kalivi o kakoe foʻi mai kakele i o i fafo ioe mo Samoa faamolemole ae pe i le o tausilasila ia le faiga malo e toe fesuiaʻiga o le vaega lea pe afapeu mai a uma tui puipui ia le faamoemoe na o se taimi foʻi lea le tautou tafiafia tagata e taunuu mai malolosi a o oe asiata ae taunuu mai nei o te loa le faavai aso a oe naga o te loa lava e tauna ave o e tuu o e failo waso mafaufau ia mai tō manatu le le savaliga ma me uma loo fai o le lagona lenā o le nonogana na asiata ina ia tatou taumafai e faalaʻitiiti ia ma le titi e foi ma le tau mo le tunuu au te tawhira vai e le tautu ova ma se vai aso ai saua mau pepatui ia o au le sa tau mawhar pentolo i o e rufu whaitu lana mawhta ia e malilila o mikoni ia lewo malosi ia lana le sinea na le leilo immunity system a meu ia ono nei voi le malosi tele le minerale ma le tulanga voi o porotini o le esi ia o le avoka whaipula o moli o me se le tau mawhai le o le vavena le malosi o matou nei ia na tsirifia mai le tolu tasi ia o te whawhoisi o man malosi o la tonu la vea Malo fa tai lau fionga ile i fono lo fionga minister ia o le vaenga fo ile la yona
pa mai fa tava e no fulu ia le tulanga fo le tanto proklame ma ava no fa pene ye lau mau ma lau fionga ia no le tulanga le tu fo ile I vaenga fia I lava le maro le atu fa fongo fo ile ngato le manino ia ai mau fo I mane anta isi vaenga ia mana tu fo I ono le taimo le no fo ai olo wa le te misi le fontaro le ne fia fi po le te fa wa le fontaro lo fionga ai te worunga mai sau sau no fa iu aftai chata le ala na le tu o tata no nga le lima lo foi o uma meta to te vesi ai na luenga foi ba mtute ya no le aso le nei o le aso le ufa pito au ngava foi el tato ainga o le aso le tato tatalo fono tatalo le tato malo ya uma lo foi le tato no e no vol foi le tatalo ina I Emmanuel e me je foi le foi le tato TV ran bona le foi le fioma e le faro longa ya me se foi le paia mal o va mo to mo lo nga lue e mo le atu le nga fa te tele lava auto falva malai ni foi yaso mga lue nga fa tai foi mo lo wa no me se foi le shira mai mo marta po mai se tato tunu utafa fia ya ma lo no sai le yaso vi le tua tato to no mai foi le yaso o le afol va yaso tato te no ma tato se so tai ma fa so ai ma fa lo ia matato terie asiata o le fuala au siri lea o le tato fai mefi fia o nei fai meita sesi e te wa vavena wala au le tua al me siri lava ia maua le avano e fifi ai a pena se opu foi wala vale siata o le rei whaafonga mai foi le tato watunu ia pa maruru watu a tulanga lava o le so ma le tau foi atu ina ia manino ma malama tau pu molo sa no e le lau fionga le fongo tato po kalame ma to wa lofa tele atu tato felo I foi le sia solulu lumanai man wiel fa fonga anga sa moa fa soi forma I manuia ia o le ganga le foi le tasi e fai lo leo ma fonga tau moli o le fionga I le lipule mai so le pulenga le tanto wa ngalu moana TV po le Blue TV ia mo le tole fa malo lo fionga I le ministero fionga le te fono tu sai o le tava no fa aulo io no ufa longo tulo le amatanga vo ile le wa tau fa lua e pe fa toruna e tau se mai lau tamo tapuala ya o fa pea ya ta lo fa I le fionga minista wa lo naso io o musu au te fa la me fa ai io le fa fita tele mo le tava no fa au le vanga la fia fito mo vo se sta la le lava yaso ya mo le taimi ya lo fa tele tu fa se vo ya hasta ya siata ya wa lo foi sala ya vala ele te foi atu le ala tau foi ta pala e me via le dia na luenga alo vatu alo fatele atu fa afta tele lo fionga ni minista sai foi ya sai foi ya sai foi ya ole o mai ona si ile tanto va ai le tai ma le fionga ile minista ole maloma sania le tanto wa ala leonei ya me se fo le tanto o nanga io e fa pena o I mana ia ir kan e tanga tana fai maila na komini io e fa fita ya e se lo fo lo fia I le tanto ula fesu ia ile e me se fo o le tanto mulu o foi fa dasi o tanto la vai le komini le isi tanga tale na au mai runga le tanto por kalame ia fa pe mai io e wale aso o le fionga o I fa ilo mai ai oh he had such a busy day io ia e sa o le langa fa pena ia la wa fiso la o le tolo ala tasi le monga yolo la le fo ina la ino le la na la tante lo ia o le tato we me fo ile le era type e sa o ele tala fatata mati mau tole mafuta mai ya titiro party route e sa o ele tala o le era type ia wala la sa o la vaslona ma fo mutu langa ele au ngol fa moi ia ai fa pena ele se faina ia o fainga tau te talie ia ale fai fo se kali io ale fai fo se anto la le ala ia pe yo te fia la fo ia mo me ia va no ma fionga I minista e me se la le fionga le tai fono io ya wala ngai ko inga e fai uma ya lo kinga inga fo ya mu ya la auto wala na le bosa no le fionga le tai fono po le fionga le minista ya a to malanga tu sa mo le la tau ma fai man ko la le ya ru fo se si fa pe fa mai o la wa yo e le ai o la e ilo a mata to fai tatano vai le ki o le ki word le na mai ne le fionga le tai fono o le tatano le na mai sunga Laaulialemalietoa tatalo oe
tatalo lana fionga, tatalo au, tatalo tatou uma. Ku whakasia kako kakano, te loa. E o atu le ongos furu tau sanga o siu tatou atunu. E o te loa whaava ai whele lei whaatasi le taimi e tasi. Ia ile anga le lei o le atua. Ia oi tu mali, oi tu le lei fo i o fionga i minista, mara tua. Au tatou ia ia le vaenga le le tu e vatua le tantou Pacific News Update. Tau leon. O aso ia. Katua la utala le ni. O aso ia. A uwa ai mai nei e whaatala noa me ia fionga i minista. Io ia so io kala ikiki ia ta mai tau ha whaatala noa i Samoa maa. E o mai se whaakalangoanga makua i afu le lea ia le tangata le whea whata. Tama fo le peisa matua vaenga mamalu. E le whapeta te whaatua le e ta ia i whale. E maua mai le wingo lau tala. E matua make sure ai reise mea e masepu fo le ia o upu fo e fesilingia make sure ai reise mea te u upset le ai o le vainga le na o vai mai fo i lo u tangata ma lo u fata u vai na u pale mai le fainga malo fo. O le ava noa tutusa lea e mawhai ai o na whaatala noa. Ia le awa tau sila mai fo ia i tele mai se fo i o nunga o penga tawhailang. Ia i le tele au nanga fo i wha social media, wha podcasting. E maua le ava noa tutusa. E io e mai ai lava le fionga i le, ia tai fono ma minista o whainga malo fo. E o mai ai lunga e wha soa. O le sila vaenga, e io la tau i tu ia, e io la tau i tu le lei nei le sense of humor, e wha peritania. E iai tu nge ke ufa peta tu foi lili. Ia wangi ma se onge ma sau tala te ua te ua tu langa foi lili. Le ua tu sila mai. Ele ai fai metal talie Io e. Ele angore vai fo leo le tele o le leo se tu pe lesi time. Ia o le anta e moli mai ai le foi la fonga foi lili. E fa no fo mali o ie au mai ai le mamando le antunu. Le so o tanga va la lata. E mafai ona tala no le tanga tamatu. E mawhai ona tala noa ia le whaafeanga inga. E mawhai fwoi ona tala noa i le tala vau ma le tamaititi. O le whi aule nā le momoli mai whaatala noanga nei e mai seoranga ngana lea fwoi le whai matali e matala sua. Ma whi oi ai. O nai momoli mai ei tutonu ina. E tatala le whai tutoa. Mo so se tangata lava. Ele ai whirifiri fwoi le whape le ai. E ronga nga or vaenga TV1 na matou New Zealand e ke vo fa pese solti ia se longa le mainstream media manisi tu lang fa pena ia nga fa ko asa salu mai la ia le e launga tu salava ia tanga tauma e to wai na lo pulo ma mo le folenga fa malo ma nga fa fta ile nga tole fionga te fono ala fionga te mai pale mia o fionga i minista o lo maua o lanto wa vanoa ia e matala mai ai fai to ai matanga ruenga e fa soa ma fa mala matili nisi o mata upu. Ia, ai mai seo tūlanga mole mo miaina o le lausi le fia seo tātou tino. O manantu ai. Pau popo tuai le vaenga. Ia, ai matango fia tātou tau whai tatalo. A wha umatu leo lau talao na lantu ai lo le tātou Pacific Update News. So, amu ia outou a wha pe matanga mai le vaiaso. Ia rongo ia ngar vaiaso a reko whafonga kunga e la tua upe whaile di ma vaiaso. Ui o lea. Tātou se atu mo le toi wha salawina o tātou Pacific News Update. Ia ilona taimi lona rua tapereina le sunga Lorenzo Kaisara. Poi mai. Ia ona wha uau leo nisi o tātou wha atalanoanga ilunga le tātou proklami.